Jotono no lamsogo ani channel o kai tamu no norok ani channel no subscribe khalaya khung kai subscribe khalai ready ang ketal job advertisement te online information related video sanam ga bhai tini kaise ketal notification ailai o notification kang kai home and jail department government of Tripura ni bukhakte je jail police ni bagai norok application reject rok ni bagai notification amo khai official notification obo rijaka government of Tripura office of the inspector general of prisons director Tripura agartala o notification kangkai 22 tarik December 2022 o rijaka obo kangkai 249 ta post talangna tongmani obo warder chelarong ni bagai simi omo home hayaka Joil department obo physical test ngai obo 27 tarik ni simi 30 tarik jora kai je candidate norok ni o jaga o sajaka norok ni merit list token number oro official website do rijak tongo obo norok apro original norok ni aadhar card matlangnai norok ni physical fitness test pro kangkai tei kwbangma important instruction borok ni physical fitness ni bagai borok ni official website o bo rijak tongo norok official website no visit khlai naidi tei ango pdf no bo rirwana omo kangkai district wise venue rijak tongo tai time bo rijak tongo jagao obo 27 tarik December ni simi 30 tarik December 2022 jorangnai fitness test 9 ta am ni simi chengnai abo 5 pm jora o jagao district wise tongo venue tongo tei norok ni token number tei date bo rijak tongo oro ونكوटी district ni kangkai bojaka mo Ramkrishna Mahavidyalaya playground KLS o jagao token number ke norok ni token number norok tomung no norok application ri khangkai to norok token number mangkana ke date nai naidi norok bo date o klai norok oro jaga to rijak tongo district wise abo Gumuti district ni kangkai district sport complex obo jagao bagini Nibendita school Gumuti Tripura o jagao bo same token number rijaka norok token number tomung norok Gumuti district ni kai norok ni token number naidi tai bo date o klai obo norok naidi ingkai thangdia jagao 9 ta simi chengnai abo 5 pm jora sipaijala tei West Tripura district ni kangkai police ground abo Edinogoro kangkai token number boro rijak tongo norok nai naidi obo 27 tarik ni simi 30 tarik ni bisingo no painai obo fitness test norok oro sajaka norok ni aadhar card original matlangnai kangkai o jagao haikeno rijak tongo South district ni katai Khwai North tongo Dolai ni bo jagao naidi school je school ground ke school ground college ground venue rijak tongo ge token number nai norok bo date o klai norok thangdi norok ni fitness test ni bagai kangkai je o jagao merit list tiklaijak pani abo bang norok no kisasa phunugui ruwana abo kangkai West district ni simiche ge norok abo download khlai mannai borok ni official website o ang official website bo ruwana norok official website o thangai norok a notification abo download khainai manai tai o je notification abo angkai pdf ang description o rirnai omong kangkai West district ni abo oro token number tongo tai name of applicant father's name tongo te permanent address rijak tongo obo page kwbangma 288 ta page tongo norok naimano o pdf obo norok ni token number naimano tai norok tomung no application rifuru to norok no token number horjak kana kangkai norok bo date o klai norok ni tai norok bo district ni district wise mention khlaijak tongo ang o pdf no bo rirnai te notification o bang riruano tomung no norok apply khlaijak kangkai norok fitness test ni bagai norok thangdia bo 27 tarik ni simi 30 tarik jora chengnai 9 ta ni simi abo ngnai 5 ta pm jora kangkai norok tomung no norok apply khlaijak kangkai fitness test ni bagai norok ridi kangkai norok tabuk phano ani channel no subscribe khlaiya ko ongka subscribe khlai ready ango mahino ketal job advertisement te online information related video sanam kai jotono no hambai